Lasai kamit hakapor kat architeng onia pin ibor ke South Africa pat ke Mexico. Kapdeng soba piki parlo ki bisngo tenar ban page ya ki video hakane ke channel. Parla South Nam ke jingai kmi lenti jungi ya ka FIFA World Cup kalawan poi. Dakaba lasai kamit hakapor kat architeng on plimadan ke Mexico pat ke South Africa. Pat kane ke jingai lekai onia lekai studio asteka hakanong ba jongkari Mexico. Barhashwa ban sedang ke jingi lekai ondon ke open ceremony kum Shibenta ban lekmen ya ke jingwan poi jong ke FIFA World Cup ke baka FIFA ke jule haki World Cup ki baladep. Per elemen tangine page ya ke history lyngkot shaphang kini ki artri ki tim ki ban plimadan Shibit mynmit. Bar ke Mexico kalong kum ke ke tim ke bala experience ha ke FIFA World Cup. Dak baka ne ke World Cup menta usnam kanlong ke World Cup ke bakat kendai na menta ke Mexico. Bar ke Mexico kara deb host ke World Cup la arsin kata hausnam shejar kendai spa nyopau bar hausnam shejar kendai spa prapunreu. Bar ke jingyat lenti jong ke Mexico ha ke World Cup ke Mexico kala poi jingai tang ha ke quarter final kata arsin. Henry ke Mexico kolong kum ke kari ke baklan ha ke baju qualify batch ha ke knockout stage. Bat kari ke ban yelek persya ya ke Mexico kadai ke South Africa. Kari ke bompat syam la pau ha ke FIFA World Cup. Dakaba ke qualify ningkong ha ke FIFA World Cup deha usnem syejar kendai spa kendai pupra. Berhadin kandai ke FIFA World Cup jong usnem syejar kendai spa pupra ke South Africa kalau qualify biang sah usnem hajar ar. Berhadin ke World Cup jong usnem hajar ndeu ke South Africa kalau qualify biang usnem hajar sipau. Dakaba kalau ke host nation une usnem. Padairu ke South Africa kata kari bahus ningkong ya ke FIFA World Cup hadau ba Afrika. Padwarla ke South Africa kam syampat la qualify akan knockout stage. Henry ke South Africa kolong kum ke kari ke babun bah kinong kersan kiba football. Pada ke South Africa kolong kum ke kari ke bala penmi ya ke gol ke internet ha ke FIFA World Cup kata kum ke gol hausnam arjar sipau. Pada ke World Cup jong usnam arjar sipau dai kari Mexico per South Africa kiba plima dan ningkong hakato kapor. Pada hakato kapor ke jingi lekai kala kudo da ke jingi khat dawei lawei. Pada Shibit mynmit ru on plima dan ningkong biang ke Mexico per ke South Africa. Da ke ba ke Mexico kum kata ke host nation ke jingi lekai kan long ke ba internet bah namar kinong kersan kidon shibun bah pada ba kirangi lekai jong ke Mexico kipas lane trekel lane touch ka ball kinong kersan jong ki kin sarisa. Henry nabenta ke South Africa pat kadai kata ke chance ki bakin pen bana ke pertai par bakin pen i ya ke sap ke baki kidon. Te paralog kat kum ke jingpe jongpi hato Shibit mynmit na preng kine artli kiri mano tharai palak banyo ya ke nam job. Te paralog sedrap ke prediction jongpi hapo ke comment section. Te paralog menta ke sngi tang kine ki video ki bakendiat terada bisngo tenat ban sngabi ki khubor spot wat clear ban subscribe kine ke channel kum Shibenta ban pen kre ya ke FIFA World Cup kublai shibun.